Namhlanje la Nyana Productions sibingelela ngokukhulu ukuzithoba besise bona simabhida People's Park si-attende i-event lapha la sibone khona uLimit na lethatha khona iQuantum uMenzi Mabizela walala unumber 2 uSolwazi waba unumber 3 bekuhle kakhulu kodwa nje kube khona ukujabula okukhulu ngalesikhathi ekubonakala enikezwa unumber 2 ukube uMenzi u70,000 isheke nje la 70,000 wajabula kakhulu behla nje abahleli bomcimbi bamnika kwa celebrate kakuhle emva kwalokho bese ukhathide ke ese introducer number 1 ngobe number 1 thatha isikhathi sakhe ke la icule ku background kwaye waqhamuka iculo lakhe lidume kakhulu impela eyisovume kanjani abantu balithakasela kakhulu lezi insuku libonakala liza kahle kakhulu ngoba nalapha yakho zokuxhumana inkundla lezi zokudlala music ihamba kahle kakhulu ehlobe kahle nensizwa zakhe zihlobile zokuqhamuka ubona ukuthi hayi isijabule ziyafa so kakhulu ngendlela ephatheke ngako abaculi sibonge number 1 number 2 sithembe futhi ukuthi ke lenqushuno sinenkinga nekade ziyeza abakhona kodwa kuzoba khona icompetition nezicisho zayifaka udaka izinto ezizodlula kuzophelela la kuleli Quantum.